الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan sin kami hakama Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo jaman na to ini amoy in parsukuan sin guru na to mulia yari kato bihayaon kumanap na isab sin mangadjian sin kita niyo sarta pagpatumtum bihayaon miabot na kita niyo pa amoy in bab laung ta makruhatus salah. Amoin mga miyakro ini laum sin sambahayang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala manahingog kita ni marayaw supaya kaaniban na to yung mga yato katantan karena inya tulong ta hika dagdag sin ini amal ibadat na to atau pahala sin ibadat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari di na ako magpalukay itukbal ko yung guru na to kalasan wero na ruway nagkansay basir sa hinjuan wal yatapatal siya na to maskura. Syukran Bata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'bad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai ni sab kita ni mari hambuok pangadjian deng day sa balawm sin sambahayang atawa kan hinangon sin sambahayang hinangon siya halian halawm sin sambahayang parkala sambahayang masing-masing kita ni na sin sambat den di haparkala sin sambahayang iban biaya unin maudu na to pangadjian na to in uno naman in amuin di manjari hinangon halawm sin sambahayang. Sebab mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kamatauran sin mga bangsa muslimin in makro kanila biya bukunda siya mangi hapangatud nila. Sebab magian sila lang na makro rawa wala na to kaingatan in pagianon makro inga kalema ingkar amuin di sa kabayaan di kabayaan sin sara. Amura ko man wala tud siya hiyaram sa di siya kabayaan sin sara. Di siya kabayaan sin sara. Muna-muna mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long ta in maudu ta babun fi bayanin ma yukrahu fi salah. Dan sin amuin patarrangun ta in unuun naman in makruh halawm sin samahayang. Awalan, panagnaan. Yukrahu fi salati al-iltifatu biwajhihi wa sadrihi. Makruh hatau magsasambahayang makruh kaniya halawm sin sambahayang limingi siya hilingi niya in pamayhuan niya iban sin daghal niya. Liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-ikhtilasu yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Artinya in paglingi in paglingi makat in bayhu paglingi iban sin daghal at niya maglimingi siya rihan iban sin makat in daghal niya in mga yadto ding ha mga panasat kaniya sin syaitan. Rawahu Bukhari. Illa an yakuna la dhalika li hajat. Malingkan mangingkyaw niya aun hajat falabas bihi wayron na problema niya. Biadi ning kanta na kama fi halatil khawf bangsa pa maingkiaunan niya dain doon siya parkala kahalan aun kya bubukaan niya. Aw kana ligadat sahi atawa kanin maksud magpabuntol siya. In paglingi niya sinbayho niya iwan sindagal niya bang aun hajat hati niya kalagihan tuod siya hinangon na sambahayang biya masin aun kabukaan niya atawa kan magpabuntol siya inya to wayron niya labas. Wayra problema niya. Fa'in istadara bi jami'il badanihi aw istadara
الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته لتركه الاستقبال بلا عذر bang inkiaunan ipaling hiarap niya na inkatan simbaran niya hiwalun niya na inkatan simbaran niya at awakan himiwal na siya dumukaing na siya hakiblat habukun kahalan aun kya bubukaan niya mabatalin sa bahayang sintaw mayta asabab binin niya na inhambuk din nga mga surot sin sa bahayang amuin humarap kaw pakiblat dahil nga sabab yato bang aun daudur wayroon ngi niya sa bang saupama amuin humarap siya limi hipaling na imbaran niya dahil nga kiblat hawayroon udur inya to hikabatal sin sambahayang. Fatabayna bihada anna al-iltifata fi salati fi halati al-khawf palabas bihi. Napatarang in paglingi, pagpaling sin pamaywan iwan sin dagalam sin sambahayang bangsa pamaon kaya bubukan inya tuwayrun na problema niya. Lianna dhalika min daruriyatil qital. Dahil nga sabab bunar tuod inyaon, haramikyan niya kalagihan tuod siya. Daruri, kalagihan tuod necessary, sabab sin kahalan lang tabiat na sin mga pagbuno. Fa'in kanat fi ghayri hadatil khawf bang sa pamaing kiyaunan bukun na kahalan amun aun kabubukan wa in kanat biwajhihi wa sadri faqat duna baqiyatil badan bang in kiyaunan at niya baran bayhu sa tawakan daghal niya hawayrun miya kading katan simbaran niya wa in kanat li hajatin falabas bang hajat niya way problema fa in kanat li ghayri hajatin fa huwa makruh bang sa pama wayrun hajat lingi nin baygo ni masindagal na inya tumakro sa bangsa pa may kiaunan ni sa wayrun hajat way ununo katan pialing niya ning katan simbaran niya bukun na hama imarap kiblat inya tumawatalin sa bahayang niya. Tuntum na to balikan bangsa pa mabaygo sadya iwan sindagal ipaling niya hilingi niya inya tumakro bangkatan simbaran niya batal bangsa pa maun hajat baran iban sinbayho inya tumakro dalhajat wayrun da siya problema bangsa pa maun hajat niya sibo da iban sin baran iban sin lang tabihan amuin kataan baran na iban sin bay iban sin daghan niya. Wa yukrahu fi salat sumunod wa yukrahu fi salati raf'ul basari aw basarihi ila sama makruha sambahayang hiangkat in pangatud niya pataasin langit. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala man yaf'alu dhalik. Benar tu kiarukalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyusin himinang niya demikian nito. Amin hiangkat na in pangatud niya pataasin langit asabo siya nagsasambayang. Ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma balal aqwam al-aqwam yarfa'una basarahum ila as-sama'i fi salatihim. Uno isabin ha mga kauman uno sa maka nila, uno sa belong sin Rasul sila sa hakan ng mga kauman, ang katun nila yung pangatud nila, pataasin langit. Fastadda qawluhu fi dhalik, paguspya kusog penimumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in matanliangan niya, lang sin Rasul, layantahunna an dhalika aw layukhtafanna absaruhum. Maksud, atin yabang inmano siya, hinangon nila na sadjabihad to, adat, magsambahayang iyang iatod in pangatud ang katunin pangatud patasin langit na igunda kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala in pangatud nila sab in pangatud mga kiulungan sinallahu ta'ala ininibiyahan tang sipat siya biutang sinallahu ta'ala awaran si manusia minsan pa in manusia takamata takatainga takarila bang igan sinallahu ta'ala in sipat pangatud sipat pangdung iman sipat makabisara wayrun may nang sin manusia pilahad jain manusia takamata sa di makakita pilahad jain manusia takatainga sa di makarungog atin na igan sinallahu ta'ala sipat in mga manusia bihad yung kakahinang nila waqad sabaka annahu yanbaghi an yakuna an-nadharu musannin ila mawdi'us sujud bunar tuud kiyaway tabihan lang ta nasabot kalagihan tuding kiaunan sin pangatud sin tao magsasamayang maun pa tampat pagsujuran niya falayan bagilaw an yusarrihal al basarahu fi ma amama min al-judar wan nufusi
wal kitabat wa nahwa dhalik. Dia tu manjari amuin papaglingi-lingiun niya, paaturun niya, in pangatud niya, paunahan niya, deng naman ang mga karingding-dingdingan, deng ang mga kasudya-sudyarahan, iwan na sin mga mundo nga nakasusulat taunahan niya. Wal lianna dhalika yushghiluhu 'anis salati. Sabab in mga damikyan niya to, hinangun niya bihat to kahantang hikasasat sin sambahayang niya. Wa kadhalika tanbih panghimati iwan sin pagpatumtum hamanga sila magsasambahayang ando bang pa maaun tamungun nato takasulat in taykod bang ang sarapat di na to dahon magsambahayang huun bukon siya lang ta hiyaram sa simud siya pahukuman sin makro sabab mayta tiranan in tao makawassa haunahan mo atawa kahaulihan mo din nga sabab sin sulat hataykod mo makaam gamin na unahan katabunan mo sa iyo sa jasin sulat ha taykod amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangaon sa rapat banggitan yung sumambahayang humarap pa Allah subhanahu wa ta'ala amin wayron sulat-sulat sin tamungon minsan pa siya ko Lord atawakan mga jali-jali maman wayron sulat-sulat niya sabab inadat sin manusia diak sa magbabasa aon-aon maatud niya biyan para ako nun pikilan na mamasa siya di nga sabab ito hikasasat sin pagmunajat na iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sumunod lang tawayukrahu fi salati taghmidu aynayhi li ghairi hajatin lianna dhalika min fi'li yahud wa in kanat taghmidu li hajatin ka'an yakuna amama ma yuhawwishu makro raisab halawm sin sambahayang hilingi mo hiligot mo paliguton mo in pangatud mo atin niya pailahon in pangatud mo mangilag-ngilag kalom sin sambayang hawirun hajat niya in mga yad tulong niya hinang sin mga tao Yahudi sumagawa bang inkiaunan sin pag-ilag mo aun siya ring hamang hajat amin biya nakasasat-sasat hangkati ring kay mo halom sin sambayang biya aun kakitaan mo kailakan mo makaajayib nasabot din lang na zakharafu al-zakharaf wala tazwiq dahil hindi maana sin zakharaf biya sin mga pangari-ngari wain karya salin na ini sa in maana sin kwanda hindi ita na mo ha kitab at mu'zamul mu'asit in makna ni biya sal amuin kapal iya ari-arian siya bang pari kato biya istal adjung inambo kini biya sin mga muntamungun atawa kan uno na biya mga pangari-ngari in maksud din di aw biya mga kailakan mo makaajayib sin pangatud mo hilingi mo bihan biya makalingi kawasab karya salisin manusia in mga yadto atin niya miya maapsin sara jamun biya in patungon mo biyan. Sabihin piyagbisaran ta rin, amon makalingi ka, makailag ka biyan. Sabang wayron kahajat niya, na inyat to, miyakrusin, sara. Wayukrahu fi salati al-iqa'uhu fi julus. Wa huwa an yafrisha qadamayhi wa yazlis ala aqibay. Makro hasambahayang amoy limingkod siya, lingkuran na yung kataan sinsikin niya. Bukong biya sin nasabot na to yad to, amuin pagyanon siya yafresh amuin palasuton lingkuran hambuklaw ilawah sinbul sina buli biyan patinugon hambuk ampay ni nilingkuran siya katan lingkuran katanin sikin yabihan inya tumakro bang wayroon daring hamanga long tam ding hamanga musiba tawakan mudarat atawakan daruri di na kakausan amun patindukunin hambuk sikin yabihan lingkuran na sinbuli niya namun ini amun pialiligad niya katan inya turing ang mga makro alawm sin sambayang liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'ta ra'suka minas sujud apabila ang katun min umuray nga sujud fala taq'il kama yaq'il kal ayaw kaw limingkod biya sin paglingkod sin iro mun biya stela bangli kuman ba yung mang dayos dos
Wa yukrahu fi salati an yastadda ilal judarin wa nahwa hal qiyam. Di yak makruh sa balom sin sambahayang amuin mang sumandig kaw. Sumandig kaw pamangaringding pamangahag. Hahal ini kaw nagtitindog. Illa min hajatin, malaingkan bang sa pamahon hajat niya. Li'annahu yuzilul musyaqqat al-qiyam fa in fa'alahu lihajatin. Dabin mga yato karagdakan indeng ha mga amuin piangayo syara atawakan surut sin pagpauntor sin tindog halawm sin sambahayang. Sumagawa bang muhinangon siya yato suway aun hajat mo kalmarid. At amin biya na sin mga tao nasa sakit atawakan biya na sin uno-uno na nga mga auntod kalagyan mo sumandig kawiyahan. Wa yukrahu fi salati al-iftirasu dara'aihi hala sujud. Makruh sa basambahayang in amuin padayos dusun in lima buktun. At iniya biasin bihana biasin pagsujud siniro. Inambukit to mun paglingkod di mayor dayos dus di sabyan katan wala piya titindogin amin gulamay sikinay ni piya harap pakiblat bi anna yamudduhuma ala al-ard ma'a isa ma'a al-ilsaq qima nya apun ni hidayos dus na biyan katan sabil kumugdanin sikunya palupa inya tudi siya makajari. Laung sinasusa sa i'tadilu fi sujud. Pagpabuntol kamo sin sujud niyo. Atin niya bukun biya sir pagsujud sin mga iro yaon. Mabuntol siya iangkat insiku. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalb ayaw tud hidayusdus hibutang. Atin niya yung indeng ha mga buktun niya yaon. Palupa biya sin pagbutang sin iro. So matarang mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkakitaan nato in iro bang siya mga himahali-hali biyayan biubutang niya in lima in kwan na dayus dustod siya sambil siko niya kumugdan madto palupa. Suliangan kato ng bihadto. Sumunod wa yukrahu fi sala makruh sambahayang long tapila na 1 2 3 4 5 6 7. Ikapito, makruh halom sin sambahayang al-ba'thu. In maksud sin al-abathu. In pagano abathu rendi wa huwa al-lu'b. Al-lu'b amin magpanayam-nayam kaw. Unin maksud rendi wa amalu ma la faidatan fi yadin wa fi rijlin aw fi lihyatin aw thawbin aw ghayru dhalik. Atin niya maghiwalan magkuansin mga lima magkatul magkanginisan sinsiki maghiwal sinsiki magkatul magsapusin mga pungot magdayaw sin mga tamo amon biya wayrong datud hajat niya bukod datud siya hajat kalagyan biasin mga muklas in tambuko mo yaon kalagyan mo siya tambukuhon yan. Sabang biya mga nay nang hadya adat sintao, yaon nagsasambay nga ito magkakatul, magdarayaw sin pungot, magkukuhan sin sikiin mga ini, miyakro halawm sin, sambayang mayta. Mayta yadto, wa minhum masul al-agdi min ghairi hajat, iwan sin sumapu, pamangalupa, wayroon siya, amuin hajat unu-unu katan. Sabi mga yad, tulong tamaka, dagdag sin mga amuin, pag munajat atawa kanamuin pagyakin mo pagkhusu mo halom sin sambahayang ini kawalo wa yukrahu fi salati takhassuru in maksud sin takhassuru rendi amuin mamihan ko westel hagbuton ko yaw wada aya di ala al-khasiri biya salamun biya bang magsambahayang bukon siya biyahaning pagkiyam amo nagbibihan kaw kagiyaon in mga ini makruh si halom sin sambahayang di ato siya manjari hinangon sabin mga tuhinang sin mga tao kafir hinang sin mga tao mutakabbirin damikyan wa yukrahu fi salati
farqatun asabi'ahu wa tashbikuha. Kasiyam makruh sambahayang kumkumunin 5 amuin pakatingon, magpakatingog, magpakulapo sin 5. Inyan makruh halawm sin sambahayang. Sumunod, ikangpo wa yukrahu an yusalliya bayna yadayhi ma yashghaluhu wa yalghihi lianna dhalika yashghaluhu an ikmali salati. Iban makruh hatao magsasambahayang amuin pagsambahayangan niya yaon aun ding nga mga makasasat kanya. Sabab in makasasat kanya in mga yan ding ha mga hikakulang sin kasampunaan sin sambahayang niya. Malawa ataw kan maiging kasampunan sin sambahayang niya bang siya magsambayang aun ding ha mga makasasat kanya. Wa yukrahu salatu fi makanin fi tasawir lamma fi min tashabbuhu bi'ibadatil asnam. Iwan makruh sambahayang makruh in sambahayang atawakan makruh hasambahayang in tampat aun ding ha mga kapatta-pattaan. Takalain mga yaon ahun siya sumud pa mga tasabbu ibadatul asnam. Sawaan kanat suratan sibu ding kiyaonan pat tatawakan hinang biya mga santo-santo yaon in mga yadto miyakruh si halawm sin sambahayang. Wa yukrahu an yadakhula fi salati wa huwa muhawwishul tikri bisababil wujudi syai'in yudayiquhu. Makruh sumud in tao magsambahayang, makruh sumud in tao palawm sin sambahayang sarta in siya aun ding ha mga nakasasat halawm sin pikilan niya sababan amu in hikalam man niya halawm sin sambahayang. Di niya makawa amun biya aum batya tali na yaon bukon siya ring ha mga halawm condition sumambahayang yaon law niya kaliltibasil baul biya sin pagtahan amoy nakananam kaw ihiun aw gait atawakan intawun aw reh atawakan ututun aw halit aw halatil bardin aw harin yatina syadidin atawakan nakalando in haggut nakananam kaw sin haggut at tinahal mahaggut iban sin hal mapasok. Dua hal ini in mga yadto makruh. Ang kanabang ko magsambahan nga hal sin mapaso inini diakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakukuon na in paso ang pakita pasambayang bangsa pa mamahaggot napapagtamungon ko sin tamungon amo hindi ko makananam haggot hangkan ni sabihin mga sila hawa hula amo nula magaggot magtamong sila sin amin tamungon di sila hagguton halawm sin sambahayang masababin yaon maka makruh kanya. Wa kada yukrahu ad-dukhulu fi salati ba'da huduri at-ta'am. Damikian makruh sumud ka palawm sin sambahayang mapuas yaon na in pagkaumbiutan. Liqauli alaihi salatu wassalam. Hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law la salata bi hadrati at-ta'am." Wairuun sambahayang hati nari kau makajari sumambahayang bangsa pa mayaon na in pagkaon. Bang yaon na sa pamanin pagkaon di na kau makajari amuin sumambahayang. Nga sabab dakala pagsud mo palawm sin sambahayang na ma-imagine mo yung mga pagkakombyutan kay mo biyan. Nagriwat mo si. Walidhalika kullu ri'ayatan lihaqqillahi ta'ala liyadkhulu 'abdu fi ibadati biqalbin hadirin muqbilin ala rabbih dengan sabab yan suway ingkatan yaon hitukbal fallahu subhanahu wa ta'ala bang inipon sumud magibadat kaniya suway in pangatayan niya hadir taimaon niya timatayma siya maun patuhan niya. Hadir in pangatayan niya, timatayma siya patuhan niya. Bukun in pangatayan niya, tudjumat to paka uno-uno nakatan pakaradyaan. Sabab amuinin kabayan sinallahu ta'ala, bangkitan niyo sumambayang,
in pangatayan iwan simpikilan nato subay tudyo sa fallahu subhanahu wa ta'ala. Sumunod, wa yukrahu lil musalli an yakhussa jabahatahu bima yasjudu alayhi. Iwan makruh tao magsasambayang in pataptapon niya, lawahon niya, amun tumaptap sadyain pagsudjuran niya, hamok tampat. Aun saan mga tao adat bihan, bang siya magsasambayang 5 waktu, di siya mabaya mig hatampat pagsambahayangan niya. Aun isab waktu tao nagdara sudyara, amo sadyain patudyoon niya in kukugdanan sin sudyod niya, lakan niya to, daw yung pagsudyoan kurun, sambil mapaus in sadyada. In mga yadto makruh halawm sin sambayang mayta lianna dhalika min syi'aril rafida, sabab in mga yadto hinang sin mga syi'a ar-rafida fihi dhalika fi'lu tashabbuhu bihim, sabab in kakahinang yadto aun siya rumagpus pangagad-ngagad hakakahinang sin mga rafida. Di nga sabab ini di kita manjari maglawag sin tampat pagsudjuran ta tiap-tiap sumambahayang kita amo sadya ridto in patudyon ta in tuktuk ta. Bangaon sa pa mabi ang mga tao makaraig kay mo atawakan makauna sin sudjuran mo, naon waktu hitud ta sa tuhod biya atawakan biya nawa sin mga sudyara pagianon tawihan, inya tuli manjari mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan makruh sambahayang wa yukrahu fi salatil mashu la jabhatihi wa anfihi mimma alika bihima min athalis sujudi. Makruh alawm sin sambahayang sa puhon niya in tuktuk ni iwan sin ilong niya uno-uno na in nakabutang madtukan nila karwah patuktuk na katawakan pa ilong deng hasabab sin pagsujud niya inya tu makruh iyon sin manusia falabas bimashi dhalika ba'da al-faragh min as-salah. Wayrun problema bang sa pamamapuas sin sambayang sapon mo in nakapikit hatuktok mo iwan sin hailong mo. Yan. So mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damik yan wa yukrahu fi salati abathu bimashil lihyati wa kaffi thawbi wa tanzifil anfihi wa nahwa dhalik lianna dhalika yash'ulahu anis salati. Nasabot dakain na makruh alam sin sambayang in maglangug-langug kaw, magsapo sin mga pungot, sin mga lima, sin mga tamungon, sin uno-uno na maglano sin mga ilong, uno-uno na kataan hikasasat halom sin sambahayang mo, malawa indi nga mga khuso inyakin, iwan sin kahadilan sin pangatay mo makakadto pa mga parkala, tamungon, sibi-sibi, atawakan parkala, amun wayron natud kalagian mo, hinang mo nalam sin sambayang, in mga yan miyak po sambayang. Malaingkan biya na sinsambat bang inkatan hinangun mo alam sinsambayang hajat kalagihan mo siya wayron siya problema. So mura-murahan in mga kaulungan sin Allah Ta'ala in makro nasabot na to 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 7, 8 siyam hangpu tag 1, tag 2, tag 2, tag 4, tag 5, tag 6 hangpu tag 6 in taod sin makro alawm sin sambahayang. Subay na to yan to halian. Long sin kitab wal matlubun min muslimin an yatajjaha ila salati bikulliyati. In kalagihan na tao magsasambahayang subay paharapon niya kataan madto in sambahayang niya. Marap siya kataan madto palom sin sambahayang niya kataan in pangatan iwan sin pikilan niya. Subay sari magpasasat wala yatasaqalu anhu bima laysa minhu. Subay sari magpasasat hauno-uno na wayron damon nga mga longta pangirab-hirab halom sin sambahayang. Bukunda siya parkala amun kalagyan to dalom sin sambayang hinangon niya. Yaqulullahu subhanahu hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Parialan niyo mga sambahayang iwan sin sambahayang wusta. In sambayang usta, na sinusta day ni salatul khair. Nasabot at tafsir Ibn Kathir, ano na salatul asr. Parialaan nyo in katan sambahayang. Iwan sin sambahayang sarayaw-rayaw, amon in sambayang asar. Waqumu lillahi qanitin. Iwan tindog kamu, tudyo patuhan nyo sin tindog, amun matutog. Aun kabuka,
khusu, aun katatas, aun ka istikama. فالمطلوب لإقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع. In kalahihan sin tao timinog sin sambahayang suway doon in pangatayan niya. Nakahadin iwan sin kabuka niya. Iwan pagparayaw halawm sin sambahayang unuunin siyara din doon. Watarku mayunafihima iwan hibin unuuno na in makalarak niya pian makanap ni halawm sin khusyu. Makakangi sin khusu, iwan sin lom sin pangatian, iwan sin makaragdag sin nga makarayon. Minal aqwali wal af'ading naman nakakahinang ding hayumumungan iwan sin kakahinang. Litakunu salatan sahihatan subayin kiaunan, supayin kiaunan sin sambahayang mo mahinang sa sahih. Mahinang sa sahih. Asupaya di mo mablame. Di ka mablame sin sambahayang mo sa badlaw akhirat in manu siya wayron nagparayaw sin sambahayang niya. Na blame na siya diba nasin kayo manalang tamon pagkarungan na to in sambayang mahinang sa ring ha mga sanging idagmus na ding di sa mga mano siya at inawayron siya nagparayo tumtumon na to mga kiyaulungan siya ng Allah Ta'ala ayaw pa in wala tiyakamaan siya ng Allah Ta'ala siksa hadlaw akhirat in tao wayron na nagsasambahayang minsan in nagsasambahayang na tiyatakamahan na siksa fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kabinsanan na mga sila nagpapahil-pahil sin sambahayang wala nila piyarayaw. Bang mo kitaw nin mga tafsir in mga tulamod na rin ditin pagparayaw halawm sin sambahayang nila. Subaying kiaunan sin sambahayang na salatan fi suratiha wa haqiqatiha la fi suratiha faqat. Subay tuding kiaunan sin sambahayang dumagbos sin sambahayang iban sin hakikat niya. Long sin mas amuin kasabundalan niya bukon sadya haragbos kita si mambayang sa wayron hakikat sin sambahayang niya. So mayat to may kaulungan sin Allah Ta'ala asupaya mapaon hakikat sin sambahayang subay rin doon in kabuka sin pangatayan na to khusu iwan sin tawaddu halawm sin samang. So murah-murahan mga kaulungan sin Allah Ta'ala wafaqallahu jami'an lamma fil khairun wal sa'adatu fid dunya wal akhirah. In sumunod na pangadyan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala babun fi bayan ma yustahabbu aw yubahu fi'luhu fi salat. Iwalik ko matuin kuan kana ba to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tunain biya mga pangadyan sa kita niyo. Tungod tayong mga amoy makro kung mapatutin ang unsig kita halong sa bahayang sababin niya tukatan ada kala dumakan pa siya pa amuin ikalarak sin bahayang sin kita ikaragdag sin pahala ng mga sambahayang subay tuod ayaran sabab biya sinamin ayat biat bat niya hindun nito hafidhu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Amoin subay tod pariharaon marayaw in pagparihara ini na suway ingkatan hinangon dain doon haon amoin di makagawa dain halong simpangan sin tao himinang kaniya tutup hati niya in manusia bang siya himinang suway amoy in panganal niya ukab pa amin maksud hinangon niya yadakahan niya mantumantu supaya aon na muwalat sinamin hinang niya ito nagsusuno-suno serta amoy nagbawatok katanon pa amoy ini biya sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan doon hayaon amin long niya hafidhu ala salawat pag yanon doon ay na muna yung salatul maktuba muna in 5 waktu amin long niya waktu 5 long sin kaibanan mag-iyan wassalatil wusta sarta doon hay ni amin siyambot tuod di paparulir aisab inamin sambahayang asar ha amin ini makusog tapsiran doon haon namun na yung sambahayang asar may ta sabab doon hay ni in manusia magkaligap mataod din nga mga manusia magkaligap hatungod perkala ini iban aon din hakayawanan turun tuod bihan sabab sin long niya biya mga sasawtod kami niri kami makahinang hinyadto na ada pun inikatan aon sadya amoy in mabatok na to
dahil amin aturan sara beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dahil sa beta doon haon bang tahitindogin sa bahayang subay tutos ingin hawabaranta. Umalop pa amin hinangyaon, nakaamo ha aturan amin piatarang si Pango nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian nasabot ni Raisab dito kain na ito inamuin biya mga hibal madtumari nakalando na yung paghibal nain mga yadto katantan makalarak yadto sin sambahayang sumagawa bang siya haka ini halubiluhan sin hula biya sin buno bihan aun kaya bubukaan na misanin nagpapanaw manjari yadto in kita sumambahayang tanda sin ditod manjari tinggalan in sambahayang karena amin ayat sumunok kaniya parman sin Allah Ta'ala pa in khiftum parijalan aw rukbana apabila aun kabubukaan dunhan biya si mga buno atawa ununo na biya mga aun alamara na manjarilong niya misan nagpapanaw in kita sumambahayang aw rukbanan atawa hata sa sakatan ununo na sa sakatan sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam na magsambayang siya hata sinini unta niya bihan magsambayang siya na long niya paida amintum apabila kamo hamungaya na wayron nakahilwalaan masannang na kamo nahiwalik na isab in aturan sin sambahayang pabiya sin kain at tagna padkurullaha kama allamakum doon kamuhan amuin sumambahayang amin biya da simpiang hindo kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mimpiatarang simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma lam takunu ta'lamun artinya maksud doon haon in kita imanjari himinang sinamin hinang wayrun takia hatihan wayrun takia ingatan nagduruwa-ruwa kita sa hininang duwa-ruwa dito apiag duruwa-ruwahan dito temaon sin Allah subhanahu wa ta'ala subay iban yakin na beta doon ka to ipapahinang hamin diin na ingkya panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato nabihan mga katotay manguran halian na to inamin to nasabot niya hangko tagunom ini deng ha mga makruhat halam sin sambahayang na mura-murahan nakatayma kita niyo marayaw sarta nakapusok kita niyo pangadyan insyaallah subhanahu wa ta'ala iban amuin bang aun doon haon narugtol sin kita nando kaylo amuin di na to na mahinang magbalik insyaallah subhanahu wa ta'ala mura-murahan pagbarakatun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini iban salam doa akan yung katan mga katote manguran imaalok kamo sibu dahalaw man sin hula na to ini sampay naman to pa hula malayo hula sin Arab hula Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa pa mga katote manguran yan imaalok kamo hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa urun na to dia in mag-khatam sin pangadyan na to dahil nga dua pa dito. So, mura-mura nito na yung pangadyan na kawan na to, inshallah. Ang yun sabihin nasabot din niya kita malakas pika Sheikh Fauzan at iniyang kutag uno. O na waktu kawakan tama kayo ng kitab na bukumbiyatin taon niya, aon pa niya mabatawakan, aon pa rin ang mga hikakanap. Di nga sababing kayo lang tabi ang mga pagpaluakon nila, inambok bisara, tumawad siya. O nisab kayo nambukon nila, nambuk parkala, nang maupo siya timiw-tiyo. Na iman kita ni mainun sa sib nagamo ang murayat to. Ay, kuha na blabber na magkuhan ka blackout.